pas tuaka panguruan namin. Las padung damang tu kodang didang-didang. Padung damang tu kodang nomor tua nomor sangap. Nggak di jalan tu namang sangap na di bertuyon. Las padung tu kodang didang-didang madidang anak madidang bor pina pernah tutut nanti tinggal ribu mado alalas di ruang gudang ma alalas di ruang gudang masih dari tahun namin parlamen itu namin. Baik teman.